Jumladahan isticmaal haddaad arday tahay way ku anfacaysaa. Kow waxa ugu horeeyo hii ni darasa letu. Hii ni darasa letu. This is our class. Kani waa fasalkeena. Hii kani ni darasa letu waa fasalkeena. Number labo. Mwalimu yuko darasani. Mwalimu yuko darasani. Macalinka waxa uu joogaa fasalka gudihiisa. The teacher is in the classroom. Number saddex. Wanafunzi wanajifunza. Wanafunzi wanajifunza. The students are learning. Wanafunzi ardayda wanajifunza. Waxbay baranayaan. Ardayda waxbay baranayaan. Yes, the students are learning. Tafadhali kaa kwenye kiti chako. Tafadhali kaa kwenye kiti chako. Fadlan ku fariiso kursigaaga. Tafadhali fadlan kaa ku fariiso kwenye kiti chako kursigaaga. Please sit on your chair. Number 5. Fungua kitabu chako. Fungua kitabu chako. Fungua fur kitabu chako buugaaga. Kitabu wa book. Open your book. Number 6. Soma kwa sauti. Soma kwa sauti. Kor u akhri. Soma akhri kwa sauti kor u akhri. Read aloud. Read aloud in English asa la yiraahdaa. Number 7. Andika kwenye daftari lako. Andika kwenye daftari lako. Ku qor buugaaga. Write in your notebook. Yes. Jibu swali hili. Jibu swali hili. Ka jawaab su'aashan. Answer this question. Number 9. Nani anaweza kusoma sentensi hii? Nani kuma anaweza kusoma awoodo inuu akhriyo sentensi hii jumladan? Who can read this sentence? Number 10. Tafadhali nyamaza darasani. Tafadhali fadlan nyamaza aamus darasani fasal gudihiisa. Tafadhali nyamaza darasani. Fadlan aamus fasalka gudihiisa. Please be quiet in class. Inshallah inaka bogateen arjana jumladahan oo iskuulaadka iyo fasalka loo isticmaalo. Fadlan luqad ku hadalkeeda haddaad rabto Swahili iyo English nagala soo xiriir profile-ka WhatsApp-ka saaran. aad u mahadsantihiin. Bishan waxaan qaadanaynaa arday cusub, koorso cusub. Marka soo dhawaada asmarteena.